Na kabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u antor news. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamata kasni. Kadba kadar bal yor hak ki HDC kadang yat ka jingya halor ka mat jong ki rat ki ilaka. Na ka jingyo jaka ban khayi khabar bat yo jaka ban thiet ka chingkan tho manu bi Jaidbynriew. CEM ke HNLC ba penyat sing CEM lo pensngau haying dol bar ke HNLC da kentin ban kentho bat keno ia ka sing HNLC manu bakam Jaidbynriew ka HNLC ni ba penyat sing CEM uba penyat sing CEM ba Jubab ya ke jingbyrngem berset ka sing HNLC hakilat pathai khubor bat hakiran san social media halor kamat ke jura jong kamajai namar ki hima ha ka sanchar khadar ba penyat kum CEM udumok ting e ka sing HNLC ko HNLC Jaidbynriew manu makini uba penyat sing CEM CEM ka ke HADC Henry tak mawai nak lihat baju kuat berpensyai kumlah syak kenok wat hak HNLC kumlah syak berniam mamde bertukar di kakam nanti nak kuat bertutu ni ba shua berniam subha dawa shate lejitik dak la tip ejing shisha dak ki berniam dak ki ong ngabade kau selamat tu ngam soe Henry ban syak kenok kau selamat Henry pek hane ki kam ki bagi trai hin sakeli maki ko HNLC kam ie Jaidbynriew mangana malu kata dia ko ba kuat berha ba kubor ba syai ba hari ni ba ni rekam ni syom ni dah sukya ni tak kai isi baru ni long ni donya ka collective responsibility jadi kita kata IT hani ke isi IT hani ku ka darbar council bagi pet itu ba hatam mengingat nam tak ki hikmah aki bubun cakap ni ko isi kene dia kajin berpawan dengan ini bat kajin pintu nak akan keliru ia kalian yatai banyak aji pun dan hak ini buat kene kam hak ini lima sora kemudian ketika macai di kebolok kawai nak cakap kebun hak dia kendung kendam pada kubor sama kam dai tak kubor juga kebami jikian nak senang kubor kamen syuar kebami jikian dengan tentu bah ia ketika kam ayah hak eksekutif komiti ingin simlang dan confident dari LO di blok itu kan di CMK kaya kebahatam bangin ieid kun dihajar dinlek kata dengan tentu ikut dihajar supaya yasha dan bangi habis itu kam ingin tersyangkat bala kamtam ladan di CEM di charge lakan nilai tersyang nilai buat nanti kebahatam nak kamta kini kam kini kita jadi cuma sa apa berpau kapal buat kedua kita yang ada dalam IT ni dalam kalau kini kita boleh kubur kajungi jadi kun dihajar jom kehimasara Henry nasusi benar bakuno kehimasara mencisni kadar board kata ultimatum yang eksekutif komiti juga diskusi kata di kabupaten semil berha habis dia menjadi tiklan kajungi nimpat dan kanu kajin kau apa persya dan ringin bansi pada kalian eksekutif komiti kita min hak dan kuopor bahak hak santare minta unai kan eksekutif darbar dan masalah kahak dan pilot yang baru ki original dulil dan patah kiblat isu ini kita bukti pemajai bagi poin segi bagi hak kansel Bat kabaan ba hakabidi ba kanita tentin right majai kung bagi kun ki hajar jong masalah kin subit bandar ya kani ni sabishar dunia kami kai ke bahatam ni ye bersot lang by local PC bat ni sale ya kita hadir decision kata mesti terjadi chairman sir ngapa aku snow dengan board pun hak kita ini ki bapa ni keren dari kita jong board dengan semua berdepat ini kalau ada long kepala mungkin hak ingin circulate dengan hak syabab yang membahas update ini. Henry tak mawai nak lihat baju ni kuat berpensyai kumlah syak kenok wat hak HNLC kumlah syak berniam mamde bertukar di kakam nanti nak kuat bertutu ni ba shua berniam subha dawa shate lejitik dak la tip ejing shisha dak ki berniam dak ki ong ngabade kau selamat tu ngam soe Henry ban syak kenok kau selamat Henry pek hane ki kam ki bagi trai hin sakeli maki ko HNLC kam ie Jaidbynriew mangana malu kata dia ko ba kuat berha ba kubor ba syai ba hari ni ba ni rekam ni syom ni dah sukya ni tak kai isi baru ni long ni donya ka collective responsibility jadi kita kata IT hani ke isi IT hani ku ka darbar
council bagi pet itu bahatam mengingat nam tatu ihma aki babun bicara ini policy. Kene dekat jin perpauan kalian ini bar kajin pintu nak kalian keliru. Ya kalian yang tay banyak aji pun dan habis dia bar kalian kamtam habis dia lima soal kemudian ketika macai kita kebolok kawai nak cakap kabun hak dia gendrum mana kubor sama kam dai tan ka kubor juna ka bami jike na kisnam ko kamen shwar ka bami jike dega tutu ba ya ketika kam aiwa hak executive committee ngin shimlang ga confident na ni hello di bolok local MDCFK kai ka baharam bangin ai kun ki hajar hinle kata dega tutu ikun ki hajar sopa yasha dan bami habis itu kam min persyangkat bala kamtam ladan deputy CEM di charge lakan nilai persyang nilai buat nanti ke bahatam nakam tak ni kam ko masa kini mesta jadi masa apa berpau berpau buat kedua dia yang ada dalam IT dalam halo tadi apa